fall. It's easy to see from down here if I'm not swinging. Ilo seajak putu apa sekan-sekan teman. Duaning mungkin pelajuru ada nyaksiang. Tiang selaku penasihat adat melepas. Kangton salah lepas nih kan. Kalau salah lepas artinya tiang yang punya dosa. Yang mungkin ampun putu aja ilo gede pada teman. Tiang selaku penasihat adat hanya merestui, mendoakan semoga benjangan menulis saputra sane becik lan nganutin napi petua-petua orang tua. Right in front of me with the answer. With the answer. Sun on the dotted line and the hands of authority. All that's left now is time. You are right in front of me with the answer.